ꯄꯥꯎꯖꯦꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 12ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 100ꯒ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯍꯣꯝ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯣꯠꯂꯣꯏꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯋꯦꯕꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯁꯥꯐꯨ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 12 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ CAPFꯒꯤ ꯄꯥꯔꯁꯟ 15 ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 100 ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯦꯡꯅꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ 90,182 ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁꯀꯤ ꯃꯁꯤꯡꯅ 939ꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯀꯃꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯔꯨꯝꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 332 ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯧꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯍꯣꯝ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯊꯧ ꯃꯉꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯦꯜ ꯒꯣꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ꯫ ꯍꯦꯜꯊ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯈꯣꯏꯔꯣꯝ ꯁꯥꯁꯤꯀꯨꯃꯥꯔ ꯃꯉꯥꯡꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯅꯧꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯇꯒꯤ 12, ꯔꯤꯝꯁꯇꯒꯤ 15, ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇꯒꯤ 1, ꯋꯦꯁꯇꯒꯤ 2, ꯃꯥꯏꯄꯣꯛꯄꯤꯗꯒꯤ 2, ꯂꯝꯖꯤꯡꯕꯗꯒꯤ 2, ꯔꯥꯖ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯇꯤꯗꯒꯤ 11, ꯁꯤꯖ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗꯒꯤ 10, ꯂꯤꯇꯜ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛꯇꯒꯤ 3, ꯁꯤꯜꯃꯥꯔꯛꯇꯒꯤ 2, ꯍꯤꯜ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ 1, इनसेंट डायग्नोस्टिक निपान बाबिना डायग्नोस्टिक 15, ख्रिस्तान हॉस्पिटल जीवन हॉस्पिटल पब्लिक हॉस्पिटल बिष्णुपुर उख्रुल अनी सेनापति अनी चंदेल चुरचुरपुर 9 हौजिक फाउबदा पॉजिटिव थेंगनरिब अपुनब मिसिंग 50,153 असिगी मनुंगदा 10,13,494 चनन पॉपुलेशन दगिने लोइनना 3,900 सुकना निपान CAPF की पर्सन सिंगने नौना पॉजिटिव थेंगनरिब सिविलियन 49 अदुगी मनुंगदा नुपा 94 अमदि नुपी 38 यावरे मखोयदि इम्फाल ईस्ट दगी 19, इम्फाल वेस्ट दगी 13, थौबाल दगी 1, बिष्णुपुर दगी 3, कक्सिंग दगी 3, उख्रुल दगी 2, कांगपोकपी दगी 1, सेनापति दगी 2, सोसानपुर दगी 10 अमदि चंदेल दगी 2 ने मखोय खुदिमक मपान द चलुबा लेतिबा स्टेट असि लेचत असि लौनरप मियोइसिंगने मखोय ग नकनरंबा अमदि सोकना समनरंबा सिंगी खोंगुल लीबा अमदि मखोय gi लेफमसिंग कंटेनमेंट एरिया ओइना लाउथोकपगी थबक वाइखटपा हौग्रे हौखिबा पंकुन मरिया सिगे मनुंगदा कोविड पॉजिटिव ओइदुर लेकनदुन लेरंबा मियोय 19 डिस्चार्ज तौखिबगा लोइनना हौजिक फाउबदा स्टेट असिदा लेचत असिना नारुरगा फगलखरबा अपुनबा मिसिंग 19,930 यौदुना फगलखपगी चांग चादा 37.88 ता हंधखरे नौना डिस्चार्ज तौखरबसिंग अदु CAPF की पर्सन अमा होम आइसोलेशन दगी कुन जेनिम्स दगी अमदि सिजा हॉस्पिटल दगी मंगाने नाकलमरोम द कोविड की डबल म्यूटेंट स्ट्रेन आसाम यौसलगले लेबाक की मफम अतैगुमना अवांग नोंपोक स्टेटसिंग द कोविड-19 की केस साथीने हेगलपगी नुंसा थीनरंगै तंजा असिदा हौकिबा चाही द इंडिया द थेंगनकिबा कोविड-19 वायरस की डबल म्यूटेंट स्ट्रेन आसाम द थेंगनखरे स्ट्रेन असे हदक द ड्रिबुगढ़ एयरपोर्ट थोंगलखिबा पैसेंजर अमगी सैंपल द थेंगनरखिबने अनोबा वायरस मखल असि महाराष्ट्र दिल्ली अमसुंग पंजाब जाउना था असिदा केस जामना हेंगलकपा स्टेट मंगारोम द थेंगनखरबने असम की हेल्थ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा थागलपा ट्वीट अमदा फंगदोके हंदक द ड्रिबुगढ़ एयरपोर्ट की सैंपल अमदा B1617 स्ट्रेन नत्रगना इंडियन डबल म्यूटेंट LA52R अमसुंग E484Q स्ट्रेन पॉजिटिव ओइबा थेंगनरे अखोय यामना चेक्सिन मथौ तारे आतोप पाउ अमदसु इंडिया द मे थाखाइद नोंबद मियोय 5,000 की मथक्ता सीगने US लेबाक असदा कोविड-19 की सेकंड वेव असिगी मी सिबिगी चांग असि ख्वाइदगी हेना वांखलगले अमेरिकन स्टडी द मे की थाखाइद इंडिया द नोंबद मियोय 5,000 की मथक्ता सीगनी आइना सेक्शन वारोल खंगलखरे अमेरिकन स्टडी असिदा मखाताना हाइरिबना अप्रैल दगिना अगस्त फाउबदा इंडिया द मियोय 1,00,000 की पयाद कोविड न सिरबा याय कोविड-19 प्रोजेक्ट हाइना मिंगथोंदुन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन द चथकिबा स्टडी अमग रिपोर्ट वफम असि हौकिबा एप्रिल 15 द फोंदोरखिबने इंडिया द कोरोना वायरस पेंडेमिक असि लाकदुरबा चैवल असिदा ख्वाइदगी हेना साथीबा फिबम अमा मायुकनरगने स्टडी असि मतुक इन्ना मे 10 दगिना इंडिया द कोविड-19 न नोंगमदा मियोय 5,000 की मथक्ता सीगने
April taraganithoi August ama phawbada India da COVID na mioi lakh kahum kalising kunmapan sigane aduga July phawbada na mioi lakh taru kalising umpuga maga siraba yai hairi atopa pau amatana Mount Kabru National Heritage Site oina laukthokna ba UN Home Minister Amit Shah da taksinkre Mount Kabru asi Lord Amarnath Mega amsung Jerusalem na singbagi line that Lord Kabru ki National Heritage Site oina laukthokna ba amari Indian Forest eki mari lena ba एक सिंगी मखादा आइन काइन लम कोपसिन खुंदा सिलिबा सिंगदगी माउंट कवरू असि प्रिजर्व तौनना बमदे प्रोटेक्ट तौनना बमथौ ताबा खोंथांग सिं लौखत पियु आइन मितै फुरुपना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह दा मेमोरेंडम पिसिनदुना दाक्सिन खरे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह दा पिसिन खिबा मेमोरेंडम अदुदा यावरिबा सिंग अदुदि मरु ओइना यमथंग दारिबा म्यांमार लेबाक्तगी हेना लोन नथुमना संगसलखिबा रिफ्यूजी हाइन सिंगनबा खराना माउंट कवरू की सेंगलबा मफम असिदा आइन काइन लम कोपसिनबा अमदि अतै थौं किया अमा जथरे Mount Kabru asi Lord Kabru gi senglaba mafam ama oiriba Manipur National Heritage amane mafam asidagi mioibagi ponchi asi hauраklaga mafam khudimukta sandorakibane haina indigenous people singna thajanari bane Mount Kabru adagazu khangnaiba Lord Kabru asi Islam singi Mecca Christianity Judaism gi Jerusalem amadi Hindu singi Amarnath Cape kumna state asigi nat ki lining laisolda thajaba thamliba sigi oinadi khwaidigi senglaba mafam amane Lamdam asigi indigenous people singi sentiment amasung Mount Kabru ki senglaba mafam asigi maru oiba sing adu khangna state asida leiriba BJP na lusing ba sarkar asigi chief minister N Biren nem kari lam khopsi liba sing dagi kannana ba amasung mafam asid Lord Kabru ki senglaba mafam oina thamnana bagi damak National Heritage Site amu oina laukthokna ba thorang sing paikat pa hore adobo yamna gak libadi Mount Kabru ki reserve forest area asida ain kaina sadana ba kharana mafam asida khunda laita chaliba asine Loina Lord Kabru ki senglaba mafam asida changba yaba amsung jadaba ki permission dictate ki mongda athing pathaulakpa asine maraga sida me ama amasung jun thagi oina cheng kg maga manga lemna piragane laibak asida COVID-19 ki second wave wangkhalakpa ki iroina ngasi central government ki maike dagi chaliba sahi asiki me amasung jun thagi oina lairaba miyosing de cheng kg maga lemna piragane Hariba Kodong Chaba asi National Food Security eki makhada lebak asiki myo crore marfuda kanaba phangan gane National Food Security eki makhada beneficiary khudimok me amasu jun thagi oina myo yamomda cheng kg manga lemna pi gane Hariba thorang asi haukiba sahida Prime Minister Garib Kalyan Josna gi makhada pi khiba adugi chap maraba maungne Center na masigi dam lupa crore lising kun gataru khars tawgane lebak asigi oina COVID-19 ki saitheng phanglipa Rajasthan Kerala amsung Uttarakhand gi maike dagi Center da Pradhan Mantri Garib Kalyan Josna gi makhada lebak asigi lair pamir crore marfuda lemna chana thakna polam sing phangana taksin balai khrabane makhatarak pa atopa pau amadasu exam cancel tawbaki wafam mayek sengna thambiyo Class 10 amasung 12 ki exam thagada ba mairoi singda nungnang ba phawdana ba exam gi akana ba matam pipiyu natragana cancel tawbaki wafam mayek sengna thambiyu ani United Association of Recognized Schools of Manipur UARSOM na phangdorakle Ngasi Manipur Press Club da Paumising Unabada Association asigi President Laisrum Joina Hai Class 10 gi SSLC exam amadi council lawba Class 12 ki exam matam kaktana jaithogibana exam adu mayuk nogador ba mairoi singda nungnang ba ama phawalle makhoi gi wakal da nungnang ba amadi chai naba kaya phawriba adu koknana ba exam sing adu gi tentative oiba tawba yaba batam ama pibiduna makhoi gi wakal phathana ba honabiba amasung Jadaba matang lairagana exam sing cancel topugi wafam mayiksana authority na thampina ba honabiu haige Magna makha taradun hai hokiba April kun mathoida phamkiba UARSOM gi executive mifamna hauji state asigi education sector da danglibu kodong chadaba kaya amadi lairiba private school sing thengnariba awaba amadi laisada sin piriba saitheng kaya gi maramda kupna khanna nainaraba matungda togan ba warip kaya lokhe Haukiba African Taraga Mapanda Commissioner Education is not talking about order at the Manipur Leriba private school Kudimana. Ikai Kumnaba Amadi District Singi ZEO Sina Hariba order as school Kudimana. Nagna Chanaba Honhanba. School Karan order as Ilaga Karana Intrabadi parent Amadi school Singabarakta Asoba Kaiba Matuan Gane. Karigamba Hojik Leriba COVID-19 Ganisuba Web as in Hantarapa Taragadi Atubada physical class Tunaba government Wanabiba Amadi. Jumthang dari state singi mai masing tampagi momoto si hepa haiba warip sing ado mi pamadana lauki ana chupong thoke France da nupi police ama magak ta thangna thindun atkre France ki capital ki khanong sup thangba Ramboilit leiba police station ama da nupi police ama
thangna thinduna attack sa tharambadagi sire aina police ki pawa mana aire police na thoke ba thogdok atu ki batang da aire bana hauzik masagi sahi ni phugni pan churba khulai paida ba administrative officer adu magak ta thangna thilaga attack sa tharam ke bare ngasi dagi sahi khala gi bamang da attacker adu Tunisia dagi France da lakhi bani aiba khang bangam le ma police na noi kap dagi soklaba matum hospital pukhala lekana ki bada lekana ba gamdan laikhidre aire anti-terror prosecutor na thogdok atu ki matang da inquiry sa thage ba loidana sa tharge ba attack adu terrorist kamari leina ngani aina thajanari ngasi numit jungma matam da police station adu leba miyosing aduna break ki matam da attack adu sa tharam ke bane thogdok adu bahak thengnan uhobani haiba miyosing na phongdor ki bada warol adu ki matung ina di hauzik masagi sahi kontra ka tarkom suraba attacker aduna police station adu ki bawanda koisa chatlaga leiba oi nupi police aduna police station adu ki sanfam da miyo aduna thangna thilum ki bane masigi matung tarpada attacker adu police person sing aduna nongwai na kapadagi attacker adu soktuna hospital da lekan nana ba pukhat ki matam da lekan ba kam da lekhi da bane aire prime minister Jim Casten amadi interior minister Darren Dramlin nasu thawdok thawpam adu da changchen ke police na miyab da tongha sandok pin da wafam amasu apel tawre attack sa thari ba miyo adu intelligence service number sa khang thaba miyo ne ngasi dagi sahi manga rungi mabang da police officer aniyam sa thangna thinduna hat ki balai kre amade mamang jehi da school gi oja amabo prophet Muhammad ki cartoon yakpagi adhigar lai haibagi wathoka mari leidana hat ki bagi thoktok lai kre haire maka tarak pa pau amadasu pung kun mari gi total shutdown tawgadore sanaton mihat chen aba music lekhan athuba patam da pothok trabade lagliba April kun taruk ki numidang pung taruk tagi mathangi numit April kun tariki numidang pung taruk phopa pung kun mari gi mani perpomba total shutdown tawragani hana justice for sanaton athokpam JFSA ki convener warang them lawyer lakpana cherola mada phakangkan lagle cherola sina makata na hai sanaton athokpa ki biat asigi matang da justice for sanaton athokpa mi mihap mi phama ba pangtuk tu warip ke amrom logre hari bo warip singa dudi rims ki casualty da makhut tungbundra ka sanaton siraka lermi aibanamit adumakta da FIR panbiu haina aiba cherol bisin gi ba adu kodak da thabak to onthok na FIR panbi ba sanaton leramba hostel ku poden park wang pong ton ba Rems ki mathak masa khang da ba den academics director kodak da suspend tona ba daksin ba matam hialaba magistrate inquiry kudak tolosin handu na patugi chap chaba report sing JFSA amadi imungmunu gi biosina chinaba amadi sanaton gi mihata chenaba sing athuba matam da pothok to phangpam tok pa logi oipa charak sempi ba ai basane hari bo warip sing asi thabak to onthok tabat tarabadi April 13 ki nabidang pung taruk tage madhang gi numit April 13 ki nabidang pung taruk phawba pung kun mari ki manipur pumba total shutdown tawragane Lunana JFSA na sangsilak kadurpa total shutdown ki khongchen asida singtam ani bagta lerba student organization sing CSO sing amadi mipung khudibak na mapung phan biu amadi tungda sangsilak pa khongchen singda su sakat biu aina zerola sina makhatana haire nagala marom dana oil pump singda matam chana thau pi bak ngamdabadagi thoklon bagi phibam da leire IOC ki maikai dagi di thau jamna lei haire Malim da lady ba oil depot na retail outlet sing thau matam chana pi bangam dre aina complaint lak bagal loina pam ayam ba thonglon bagi phibam da leire aire nagala barom da IOCL gi meke dagi di oil depot da thau barang kaina lei karisu waringai leite aire press na phangba pawgi mathuki da tongan ba mafam kya da maram kya na state asida thau barang kaina pusilak pa ngam da badagi oil depot da stock mapung phana paisin bangam da bana RO sing da thau barang kaina pi bangam da bagi phibam asilak pani aire RO sing na oil depot dagi thau la no pagi da mangchok da intent ka khrabasu oil depot na matam chana RO sing da thau pi da banam ram oiraga oil pump ayam ba thong lon bagi phibam da lakpani aire hauzik oil depot na RO sing da thau pi rabasu tangai fatana darkar oiba thau gi chang adu dagi kak tharaga yamna jam da ba chang da thau thadok tuna leire masina maram oiraga pump sing na miyam da bapung phana thau phangan ba gam da bagi phibam bayok narpani aire Pawaduna makataraduna Manipur da namit nini badlay kiba amasok atay maram kaya na namit karni asida thaw pusilak pagam kide. Masigi madagda Assam dagi thaw pusilak kada bagari sing adusu Impal da ayam balay bana thaw yamna pusilak pagam loy dore. Ngasi su security kanpoy na Impal damna purak liba thaw kari asi suknagi barfurom tane. Hari bagari sing asi Impal jorak labasu oil depot na arwa singi darkar oiba thaw adu piba ngambagi wang madalay Baragasi da yamna ngakpa paw amada coronavirus Everest singdon yaukre. Malim gi khwaidigi wangba singdon kananabagi asada lakiba Norway ki singkaroi ama ngarang COVID-19 positive oikre ayak natana atopa kana amatabu malim gi khwaidigi wangba singdol asida tamthiraba laichat adu nadana ba yang sa tawjare
मीटर लिंग निपान की मधक्त लेरपू हेलीकॉप्टर पुथोप लेते एयरलाइन नेशनल AFP हाइके अरोबद कंटेंट मरब पाव खर पादमजरीब मनपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज येंबीरीब पुनमक थागजरी चैनल अदोम कानरबदी सब्सक्राइब तौबीरीब सब्सक्राइब तौबीरम लोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काउबिगनु पुनमक थागजरी।